Alhamdulillah, ferit machas Allah hamdu keran hushay kamayge hibbara libene aslu ama Allah wakil ko gen hama igota hishi hedi kama bonda gabul ko gen e niyati mi masaka gin kuriye ginige den hama ai ko mi concept Aisha benigota mi badal mi ai customerun na abadachas farm village de has barin fishing ko kadum hulwi ko kadum hita weri den huluwe ko tapat badal ka ekko shawde mi kaane idea ge pahati mi idea ki mi design ki bebe amar sabah hoge mi design den hama ege pahati persana ki mitanoge manager we pay person mi ei village team ge hama wara bonda masakata kai addi hama hewede wara hewede paratage hama ehi terikama ekko mi masaka miko adafene mihishi farm village penige mieni den ha mi ge tere mahan kolla beenumwe nantaka tetibe den egoton hama me mili ailas ege tere himanan hama ga raktehi den hama shazuge nan himala beenum wara hama support den wara ehin ahala dos warake wara tapatu gonche hun taka e koshas hama e shazuge hibbara abadashas libemun game shazuge nan hama pahan kolla beenum we den hama mi dandi wali hama mi ge ibande kokko men nai hama ibande bebe den hama hushay menge ehi terikan libene den hembe me wara tapato ufaveri ehen kala mi ihusasta kan libene mi ada mi honu de miyage aslu emme bonda ene hibaraki ware gina mi cust ane farm village ge hama customeron hasakotaki farm village e beenum wegen farm village ni holuwigen farm village holuweni kondwa hakito mi swala ware ginen kerime den hama es libena wara bonda hibara itiri hibara lape hama ekan mi he sabahaka kuriya ginewe to beli hama mi aye ko mi kamoge adi libene me bonda ebaru dumaki dekudin e rapane raine e dekudinge mi hiv ane support aki warabanda abadesha sama mehen kankami duwege mehen hinne kos ekudinge ebaruluma ekudinge hiteri kama ekudinge lobi ei hama duhakes ane mi kamuge demihish mallibe eme bonda bara adege tira community council mi hushay menge hama ibaradon ami pahakolla den jumla ko hama menna shaswara shukura da kerande mige tere hama mis ane ebande kokko menna bena ko everin indegen tibe mi hunge sama waraponda mi ehitere kamakai hama everinge gagar ka service gadiwele customer unna mi addu city mi wagute mi leka mi concept ane tantam wara enehe madave kama mi wagute penige mi eni den ehdi me miko ekala global warming ko am rajyege ekala honu mi mehe matabi me mi hum wara ekala piniko aram ko hishela pe khabbenum ve den ehdi me e fursatu hode din muge goto mi kahala ane concept ihtiyar kede den mi ehdi me mi barigina customerun na hama mi farm village khami vei yo bara beenum vei yo den hama mi getirun hama fahan kolla bara ufa vei bere hasako paturu veringe mede farm village ki bara magbul tanige gote mi everi fahan kerata mi aslo mabena itannon ekamakon hama mi mitana e hama paturu verieka hama mi alon eka ase hama tebeni tima ben mi emme feretuma customer aveshaw den komme duwa hakiyes hama mi bena paturu veri adi mitani wazam veri wegen inna ane mi ajem bere maako asmitam balei mitan nimeni kondwa hakito mehen swala ko e samawara bonda hivara mi kamuge embi me par gina mi hunge ane minna masakatunai hivara dinumuge sababu mi aslu mi ko mi fenige mi farm village mi wujudam mi ai eme umid kereni customerunna para tapato mi farm village tapato tanakon adi higamo mi maholakon adi mi ufaveri aila yeko ufaveri kama yeko wagutteda heda kolla
ama emmerangala taniki pambilech kama begen e kama evende ki hunovies iterishegen AC mi dashishegen piniko aramko hama jihigen mi tibegen ve e mikoge ane pambilech gendi takayet te seti bitankedas mi hiwama je wattare den warginen mi honge shakwa mehem pub mehem I vifei vei eki goggota mi gendi passe den hemme mi pahara etteti hodumuge yes egotashas hama belin hemme tapatu family couple hama eki goggota mi bai mi dinasti te hinne kama gabul kerani den hemme customerunna do kollane den comment kera den hama beenma ki customerun ufa kero customerunna ki mi pambilej ke khushi settaki kuring hijitan e fudaraka hama location agalatan awala badal witanuge location adetere kunkale homa joma oti den adi miko fere fenume matte kuring in concept of visna kalik matte wendeta den miko capacity ko ba adi evsar extend kara visna fete bish and kurige capacity ai hame ko capacity ai hama gagan ka e bara ga adhe pahe hama bikalas eterun hama jage libigen e hedde bera yekko hama mi be hedde mi koge tanawas fete etera yekko hama e kurige mi matin hishas mi anhen benane jagat te botaw den henne gadiye kuduko ekada au erimei ya udagutaka ebinen pes war gina mi hum palm village bere mehen hisha genes beniti makri benwani palm village na copy customers ebi me palm village mehen migota fenigen palm village netigen ebeka eves miheka benunnun kam palm village ane roda mahi idiwanne bandu kede dosko kadun ekale phone call takai message takai kondu hakito holweni ken den ane mi intizaruge tibi wara gina customerun tibi me den enekale mi tanuge mi scenery tekede suala banane eves ane hema bane tafata anelle kanne taw hame kanne misalika natural view atte behi warannala ama kurina samali bigen e sun sea sand sky mi husheyetta mi den an gisgi hay gihi mi henne hama kurimatin penesha den ege iturun purihama wegen mige vibes tanuge tapatukan den hama ufawe mi kahala badalaka ekko addu city hama mi pada restaurant anhena kage haisiyatun ane mi porko die hedi envi me eufa hama warpana ve me bonda shukura adako labben veni hede farata bek hede farata hama warpana hama wakil kerang enum etena mikan hasel ni ve komme kamaka sama wakil kereni mangallah boti faham ko labben vetirikam faham ko labben veni addu city lifada vyapari kera farata kunas addu city council addu city ge vishanna kanige paturveri kan itira taragi ve korea argenge unhme paturveri kan korea argen yumuge e mi buy a component and a restaurant vyapari kiyese me restaurant vyapari vende mi hunge e hidmat ge femwarai e thanai e de thanaki e kehevarigge tanakan e muhimakan deje kama then alhamdulillah yama hoshe kamaka then customer namme upavare baraki adum fishing hama kurinas thing hiduma pamul bigen e kama yevani rangala ma hawlakon and warbada shukriya